Yes. Which is so sad, by the way. Todo, you know, ne ati ihinda riri nä ihinda ihiå må no tondå å rä ona kwä na mä rå ngano teo nä gå kora atä kå rä ona andå marakä oya mbica mahinda-inä mana ndå ngä hota kå girä rä ria na nä ndacakaä ra må thuri å cio kana hweva må ndå å cio må no makä ria tondå ona å ngä rora må ndå å cio harä auma wika na kåratuä ka nä må thuri å kwendagia kä ndå gä tagwo masks na riu nä rona må thigari handå hatu amwä re athiä na nä egå thiä te ngwĩciria nĩ wona no let me tell you in fact ndå ngä ratha må ndå na thutha in fact ndå ngä gå tha må ndå na thutha nä kä o ngä ranga kwä ra to an extent ya my thinking nä atä thigari citå nä cikoragwo ci very very unprofessional very unprofessional tondå kaingä na kaingä you cannot shoot anyone from behind tondå muthuri ucio kana mundu ucio he was shot from behind tondu uyu wa mbere ni kumwirite toka hapa na wende ambiriria guthie uyu rungi ni wamuhorire rithathi very close range so sad ngira rimwe ngeuria atiriri kari kiki giathire na mbere ati muoyo wa mundu no atwikire so cheap very cheap to an extent ati twina trigger happy individuals, they know our police force. They're just trigger happy. So how do you shoot someone from behind? Modo unarmed. Modo should unarmed. Na tiate ona hari undu wa gwikaga wa ku resist. In fact ni kwiro thoga uyu ungi nake akamuhura rithathi. Maundu mangi na maria marathie na mbere thini wa bururi uyu ni maundu riu marabatara andu maikare thi na maraniri. Todo bururi ndungirana å gä themba kä u ana no amenya it is at the glare ya andå cameras ona okorwo nä phone kana nä kä na nä handå å raigua andå makiuga amemshoot nä ona ngwä cirä tie ti Kenya nä ngwä cirä tie nä AI gå coka ndacoka kå igua nema gå kå Nairobi nginya ndamaka na å ngä coka å kä re å menye atä kuri ona nene hihi o aborithi acio bururi uyu no uri na mutongoria hihi ungituika ati ni wona mbica teo maundu ta macio mo marathie na mbere hari andu aria uratongoria you see ko ni mundu urathirwo agikaniria mahiga na borithi ko ni mundu urathirwo agithreaten borithi hihi na ruhiu kana auma na weapon but ni mundu uroneka wega muno arugamite dukaine na muthigari uyu wa mbere ni aroneka akimwira we songa enda no uyu wa keri tu uyu uriatiri how do you shoot a person from behind ona ungirora kari enemy ya muthemba uriku ino what kind of an enemy is he mundu ucio daima armed mundu ucio kunyitete tu maski twake tuge ni turabatara kuoera bururi uyu bururi uyu ni urabatara kuririrwo na bururi uyu ni urabatara riu andu macokanirire macire tondu we are on the wrong trajectory uguo niguo ingikwira we are on the wrong trajectory angikorwo mundu ta ucio no arathwo from behind no murathe to end no and you walk away no gukoma wi sawa we okay